College Bun Bibro, Kachimtim Mtai Kuor Lightcam, the Lightcam Hapo Intelligence Bureau, Kanegare away, come day but away at the away Kadejong ki graduate, Canadian Taki, class 10 pass. There's a page video to Bakut, Ikitu give a qua apply Namta Kiniki Post Kibalaya Po, Intelligence Bureau. Intelligence Bureau, Security Assistant / Executive Examination 2025. Online applications are invited from Indian National for direct recruitment to the post of Security Assistant Executive SA Executive in the following subsidiary Intelligence Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India. Tehangne kadon baja lakchong jong ki state kapus tehangne jong mekhalia adap ai mekhaliaro te Shillong Subsidiary Intelligence Bureau SIB 31 Shillong teladon ki language dialect of interest Garo Jaintia Panar War Jaintia and Hajong UR Khandai Tali OBC R Tali ST Khandai Tali EWS Lai Long Lai Plai Tali Te hangne pajmo ngamti be re gane mo marba kitho be yumne Garo to Garo namtai Garo te Garo ne Jaintia Panar War Jaintia and Hajong tang ki batip yakini ki kten kila ban apply te ngamti bre ya kata ba kinthok be ka language jong ka Jaintia Panar ne War Jaintia ne kumnon marba kadon ka language test ru ba ban haptho written examination te ken haptho be ka tin Jaintia ne kithok re kata de ngamti bre tara da phikwa ban apply te phila be ban apply tang ma hang ne haptho be ba ki language ke debe Garo Jaintia Panar War Jaintia an Hajong tang yi betib ikine ki language kila ban apply that mention clearly be tang betib ikine ki language tenge pejba pe hangne long ba advice or applicant advice to go through clearly ban pejba ban yubha shua ba kin apply nam ta kine ki post tengen page ya ka description jogna post te ka pay skill ka level 3 makine de jong central government section ka ong bai ba phemla are ban ong ba phinyo bai tang hapo mekhalia nam ta kini post la ban yo ta ka wai artali nei batam ten de bai all over India kat ka bai ba kha ar phoi jar nyospa adun ru khandai hajar sispa kane de ka pay skill ka level 3 kan poi kumnum no around 38-39 ne sapo jar shibanai haka fast masun sedang special security allowance non cover the essential qualification matriculation 10 class pass or equivalent from a recognized board of education pe hang nemo dimension me 10 class pass te kidon ba fail subject aweru te wa bila pass te mut ba bila debate ki ba pass class 10 ber long eligible ba marada hakano kono lat post la ki kram ko arai ki ba fail class fail subject la thaw directly ba msha arai ki ba fail subject hne 10 class pass ba along with possession of domicile of certificate of the states tek mut ba di bendon domicile jong ka state jong Meghalaya knowledge of any one of the language hangne pe yang long knowledge of any one of the language dialect mentioned in the table above again each SIB jang ti don Garo War Jaintia Panar an Hajong te khasi kram thore tangam tibre kata te ki in shim tang kita ki batu itu ne kumno tama thone knowledge of any one of the language dialect mentioned in the table above desirable experience field experience in intelligent work takane desirable qualification ki don kam te la don ki baron kuminero ki do chan fa te la amdor blere to age limit kemau age limit kadai khatpra hadu arf news name plus sans name nam ta ka age relaxation te kan nomai khatpra hadu live ho ars name te as on 17 August 2025 hadu 17 August back in shim ka last date kadai 17 August te ka last date pan apply ro 17 August te kemau ta punishment wesan ta du khatpra hadu live ho ars name te gila da mention clearly baik te sakan mau kata tengin page ke biang ge jiron kamne knowledge of language dialect candidate applying for to the vacancy of a particular SIB are required to possess knowledge of any one of the language mentioned against it they should be able to read write and speak in that language dialect pe kata ngong ba ang te la mention meta War Jaintia Panar Hajong and Garo
te kawai ne gitu ba phap nang ban puli ban tho ada bang tun mar ba kandon ke exam ro thai phe nap tho ha kiti kentin ada bang pene service liability ada bang ba dispose involve all India transfer liability pila ban yo shelong ro tuma mla are ban tip anywhere in India tamba pinsayo transfer ri therefore the candidate willing to serve anywhere in India only need to apply kino no ki ko ban apply be hakano no ki ko ban tre hakano no ka chala jong India te kila ba ban apply le pum ta ki tu ko ya tang shelong the nai apply re tikna re ni tang shelong dapat ka scheme of examination kadon sho ka tier 1 te ka exam shis pa ma ka pas mak jogan ne kan poi kum no arp san mak na ka shis pa tang ba pidiban kwal ban skur bhan mar ba na kan ne pe ya merit list ton kata ka arsan tadi tang qualify arsan apan tam tai kai karon ka online exam ka di MCQ di wat harusan terlipat arpo teli question ka way simak karon ka general awareness te karon quantity aptitude numerical analytical logical and reasoning English language and general studies kaner don negative marking kan ma don negative marking te na ka spa phabio lokum no arsan mak ban pas te lalap hiyo tang arsan baik te nom don hobre haban skur khambun ya arsan mak mamon marba hakamir list kin page na kaneka tier 1 but tier 3 combine artali page kaneka tier 1 ada hiyo arsan seneng kin qualify ya ka tier 2 te ka tier 2 kadeka descriptive exam written examination kadeka translation of a passage of 500 words from object language dialect to English and vice versa takadang song ba happen kalahi ayang ba happen kalai ka passage na ka tin jong la de object from language dialect to English chu na ka hangte la don da chu la ki ada ka tin jantia ne panar le war jantia we happen convert ya ka tu ka passage sha ka English la ne ka ba kipha and vice versa happen convert ban pen kalai ka tu te takadau te lada phisu thu ba phila te phila ban apply lada phisu thu ba phimna re te nai apply re mar ka by registration ka ba apply nam ta kane ro garam ka dei sans pa san pho te sap khat bha to kane ka tier 2 ka dei tang qualifying nature te lada phila an kala is very easy qualifying nature nakasan phomak dan kam ar phomak qualifying nature tang ban qualify dan kam re ban score bon tang ban qualify dan ladap na kane pin poi ha ka tier 3 tang ba kan mau ha ma kin page ya ka tier 1 nomor ba amderi borok kan poi be ka personal interview kan lang no tang 5 times the number of posts 5 times tangi tai kan poi ka next te kin khen ja ka tier 1 te kin sa page kin tier 1 then sa poi ka tier 3 te tier 2 te ka ditang pang labu tang arkomak one pass qualify tang man qualifying nature then suppose ka tier 3 interview le personality test kanero san phomak then ladap kine baro kin sa chim ya ka merit list tang ya ka tier 1 and tier 3 ki applause ki marks then sami merit list te ki bala kila yo ya kane kam te ki sentar of ya banjit bha sentar po meghalaya ka don metang po Shillong Riboy and Tura kan mau bahas jit bha para pendap bha phap jit bet ya kitu ki chaka nang bala lek kham koloi nomor bala la kila dap no phaban yo no showen mar pidon chance santali ki sentar banjit te meklia don laitali del rest phap jit sha go hati kumbang ala debong ba nakabanta ka SC/ST di arsan mak nakaspa cut off te gitu ki ba ha ba ka UR kategori ka cut off ka dai live homak mama mar hidon ki post UR dan ki post SC/ST te sakawai rang pan kan mau ba gitu kiba la shim relaxation shu la pide kharpra ru apan yo snap nang la ban rong UR kategori hang nem don haj nei lere te gitu kiba shim no sans nem relaxation mot ba kinom rong shu shaka UR kategori pin hab ya le tang nam ta ka SC/ST kategori ST kategori jona de mot ba hab ya compete be ka arsan mak botuma hab yo he mam dari arsan ka cut off de arsan UR ka de cut off re lepo ok habio senang baja la no yo po baj ma ba bun ha competition ta kara te hang ni la ta on the basis of performance and normalization of mark in tier 1 exam qualified candidate will be shortlisted for tier 2 tang ba ngalong phi ba kenom shim re baro la tang pas mark ta kaman toire mar ba
ban pois ya ka tier 2 kalau 10 times the number of vacancy 10 times shiposha te dat mang tu bede ban pois ya ka tier 3 ru 5 times te kadao la pi pas ru pi mentoire la pi shutang ban pas ma kadao pi ban le ba khnang ba pin pois ya ka next tier ter te ka last date ban apply nam ta kane kade khat new 3 August ar jarapsan te la pi ko ban apply dis apply no koloi nai pin slam kabai registration ko ma ong kadai sans pa san pho nam ta ki ST category claim dunai kata ka sans pa san pho ka link jong website ban apply ngam sabu apo description nglabun bha bang la batai bang la da pu apo description ka marupa ka link ban apply ka de laga jong ka website jong kane ka ministry ka de laga jong ta ka dau phiap kan mau ban page apo description klik nang tu kan selam bai jarak ha ka link ban apply ka ne push sa pendap ik badon kam madewan pendap ha bede begini ane anda pila let ngan saburo ka link jong kane ka website pila ban download ya kane ka PDF lawan pule ki detail bro komno ban apply bro ban pendap registration bro te select ka baron kam te atrai tangata binang hi ban pendap ban le kita baron kam marbun ki ba tangi ka bosok ru kili te ngajanjar ban batai biang kaju te atrai ki bangala daman batai pla de ban shaiba telra phimnang phaban pha be shabo cyber khnang ba ken penle kila khamnang ken penle ka baron kam habe de bakani te tangkat nehi da sa comment apo comment section ke ba phimpat shai habe de bakani te kalang we shuru ngala de ban batai clearly athai pila shai bha ta ka shong bai sakarai ka jang phi ko apply ne phim ko apply ka shong be happy te tangkat nehi kulishbon